Kajingya kendu lang kabaar hapadeng ka KSU Narpu Circle bat kirang ba shnong kathan ilaka Narpu kabalalong ha kalai tarik uni ubenai hamin kre da ka wei ka jingmut kalarai banya chakmat ban penlong da ka jingya ki patba ha ka pratarik nailar ha lor ka jingkuman bat sngap minthi ka sorkar bat ka National Highway Authority of India ban maramot ya ka surok balas new palatput hapo uput kathan Narpu kata nadu menkre syadu rata cera. Wat hadian baladap ya ka jingtho sya udisi ke East Giant Hills District Bandawa ya ke Enhai sedang maramot hapo hinyausni nadu katarik bala IT ya ka memorandum Henry hadu menta idak airu. Kajinyalang kalapan pau baya kate ka Shithi ladap ha nadu ka arpu Henry tarik benai bahinyau hajar arpulai bat kajing ai por bahinyaus ngi kalakut no ha ka artarik benai bapra hajar arpulai. Kila ongru namar omdan kanu kajing pen idak na kalyang ka sorkar ni Enhai kumta kani kalapan bor yaki ban shim ya karai bating ban penlong da kajing ki patba hasurok NH6 hapo than ilaka Narpu. La ongru ba kani kajing ki kanlong da kajing ra plakat bat kijing tho ban penrem jor ya ka sorkar bat ya ka Enhai. Kajing sniu ka surok kamlong shu kasien baningkong Henry da ki bun snam kani kapau kajing bam ken snap ya ki patba jong kathan. Ha kate kajing ki patba da ka bami surok yalum lang shi jaka bat la kerpat ya baro ki kali kamai tourist bat rit bat khrau bat ki bawan nabar jela ki bayat lingba kani ka surok bakin sngob ha ban ai kajing kershan da ka bawan yasno ktilang ha kate kajing ki da kabasange hisngi ya ki kam jongki baro. Lakin turu ba nadu ki kali dampa kit motion, ki kali sumo kamay na lat rembay syakalan badarpur, kin sngoba bansange ka kamay ha kate kasngi. Kani kajing ki bajay-jay kanlong nadu kapor shipho baje minstep hadu kapor saw baje janmit. Na kabenta kani kasngi lapelat no na kabenta ki kali kit nongpang ki kali nong tho khubor bat kiwe ki badan kam kerke kumbajulong.